Satu, dua, tiga, mulai. Terima kasih. Para guru-guru kita, pembina kita. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli. Dan insya Allah pasti ada hikmah dalam segala sesuatunya. Insya Allah. Udah sekolah 3. Lu ngapain balik banget sih, Am? Ayo datang ke sini nyerpet di Bekasi Club. Ayo mampir ke sini nyerpet di Bekasi Club. Ayo datang ke sini nyerpet di Bekasi Club. Ayo mampir ke sini nyerpet di Bekasi Club. Jangan kaget kalau nyerpet utang lupa. Jangan kaget kalau nyerpet sakit hilang. Pasti kita akan jadi awet muda. Mari gabung di Serpetan Bekasi Club. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim.